خوش باش. ناوم مریم روحانی جخلک خراسان شمالی شهر بجنورد من 8 ساله کار ماشینه کم د جواکێکی دا کۆڕێژا کارکردنا ژنان کێمە کارن گران و یەن کوپڕانی مێر ئەنجام دەدەن ji بۆ ژنان نەتەنێ دەست ناکەوە بەلکی وەکە حەنەکێکی ژی لێ دنارن. مریەم روحانی ئەڤ یەک بەڕووڤاجی کریە دەماکو دەست بە جوانکاریە ئۆتۆمبیلان کرد بە تایبەتی دووارێ دیترلینگێدا کار دیکە تەوێی سەرکەفتن di karda ew niha waneha fêrkariye jî li zanîngehan dibêje. 3 ساله لایران کار دکم لمجموعه سنترال تیونینگ لحمایت آقای کلانتریان ناطق برمنه من حمایت دکم لبرا کار دکنی کارم دیتیلینگ مریەم niha weke kiçeke serkeftî di karê xwe da tê dîtin li wê bê astan û zehmetî jî neguhandiya wira. Dema ku li kargeheke biçûk kar dikir bê muşterî dima ji ber ku xelkê digot ew otomobîlên xwe nadin destê jinan ji ber ku karê otomobîlan neyê jinan e. Lê ew dest jê karê xwe bernade heta ku dibe hosteyeke baş û dibe mamosteya zanîngehê jî. جایی که قبلا توی کشور ما قیمت برای دولت مدا نرخ اتومبیلان ارزان بو اتومبیلان رولا کالایکا مصرفی هبون خلکی گلک خونه دا آلیه نوجان کرنو دیترلینگ دا کو رنگ اتومبیلن خوب پارزن لدوان سالن داویه دا کو نرخ اتومبیلان گلک گران بویه خلکی برای خدایا دیترلینگ جبو کو رنگ اتومبیلن خوب پارزن جبر کو نها اتومبیل بویه وکا کالایکا سرمایه خودروی کالای سرمایه‌ای شده. مریەم کچا کوردا خۆراسانیە و لە گوندê ئاخمزاریە سەر بە باژارê بێجنۆردê ji dayîk bûye. Niha temenî wê 33 salin û. مراقب باشید. Karê wê jî demekî kete çarçovaya profesyonal da dema ku ji bo perwerdeyê heyamekî çûbû Stenbola Tirkiye. Niha ku nerxê otomobîlan li Îranê gelek giran bûye, bazara pîşeya wê keça Kurd jî germ bûye. بخش دیتیلینگ ما به سرپرستی خانم روحانی داره. بەشا دەترلینگا me bi serperiştiya xanima Ruhanî gav bi gav pêş vediçe. Her roj baştir ji rûja berê ye. Cihekê xweşiya me ye ku em sûdê ji xizmetguzariyan wê dibînin. Keda Miryemê encamên hostayiya wê jî derbaskirin e. Bûye sedem ku niha rêjeyeke zêdetir ya jinan karên ciwankariya otomobîlan bikin. Ew berdewam e li ser perwerdekirina xwendekaran jî.